Kratko, mi hoćemo isto između ostalog sada da kompletiramo ovu seriju Dara iz Jasenovca koja će osim ovoga filma ima jedan dobar deo materijala koji nije u filmu, koji je predviđen za seriju, ali snimamo isto i Oluju kao jedan integralni deo ove priče da bi kompletirali taj egzodus Srba iz Hrvatske i jednostavno činjenica da smo mi praktično što pobijeni u prethodnim ratovima, što proterani u ovom posljednjem iz Hrvatskoj jedva i da postojimo od nekad konstitutivnog naroda. Sada, što je važna ova Oluja? Zato što mi imamo te likove, publika je sada vidjela, ja sam izbjegavao da kažem šta će otprilike biti tema te priče o Oluji, ali publika je sad imala priliku da vidi film. Znači imamo tog brata i sestru Budu i Daru. Mi ćemo njih zateći uoči Oluje i početkom Oluje, da će jednostavno naći jedno drugo, ali na suprotnim stranama, jer jedno će se osjećati i mislit će da je Hrvat, a drugo će biti Srbi. Znači, to je i ta tragedija, post-jasenovačka priča o toj deci koja su spašena, hvala Bogu, mnoga, usvojena, hvala Bogu, pokatoličena, promenjena im je, da kažem, i vera, a mnogi od njih kasnije nisu ni saznali ko su, šta su, odakle su. Neki jesu, jer neki su im roditelji rekli, nekako su došli do tih podataka. Znamo i priču o Božidarki Frajt, glumici koja je dete sa Kozare. I to je još jedna dodatna tragedija. I to nije samo slučaj, da kažem, jasenovački, to je poznat jedna situacija u nekim sličnim situacijama u svetu, ali je jako bitno, ja mislim, da mi tu priču kompletiramo, tako da osim nekih drugih projekata na kojima inače radimo sve vreme, ovo će biti naš fokus ovoga leta.